have on the line Akusika Frimpomaa. Sarkodie Jumedie no so where before Sarkodie came on stage, there was a nice lady or no buyer, obeye, you know, a poet to be a poet reciter. Sarkodie, and I don't know so if you noticed that. Akusika, me wadwuma kwa about Opemsuo. Me da semeni ame Joseph. Na bibia Bokodie. Nyame adom hoden ho. Yeah, there are me personally dear. Minimum years back, I know the work you do. Minim ahofama odo any year you akuma mu ya de asantesem ehia opa obon homoden so. And then you may refer in particular to Sarkodie Rapperholic homecoming na obaye. Me and minim personally no minim stages are mounted. Minim baby akoko kan rinsem a funny pahona na sefo. But nkubi busa me out of the ordinary say Sarkodie Rapperholic me mbo more likely I would see them and I think say you might be the last person me bo din say I would see Akusika on the Rapperholic homecoming stage. Famesha say Ebani saying kwame so na buy were you the one who was approached and I said one I would try and say me found and now approach team they was like oh we good and never what they are here now what they are Sarkodie akwa for live on Facebook who video no Akusika HRC saying me for week now mo answer na Rapperholic homecoming neighbor no mo de kosi cultural center me nim se mo ni Mr. Jewel Prepra na Sarkodie pese wodi amamre ebem ya ni me say ya kan amamra e asante ene amamre eno nti wo abesie no na asante semu hia no na wo hu ne se opese wodi amamre ehyem na nkenya anwensem no nkwampo na nke nneoma bebree fa asante amamre ya mane ho ankopese oda na di kire wiase ma wiase nyina hu di asante ewo asante de no kra ni me di ka to ye ho dada na emom na nkopese wo kire wiase di asante ewo enso mo kosi Mr. Jewel Mr. Jewel Praso omusi ne so no I count 2 days for the program no and omo frame inti Friday Thursday na number credit ye share ne manager no and the guy okay to nya kakra chere no na ni je ho ti Friday de ye share wo mo ne Saturday and ye koyeye me fa cho sanity nti omo ne besi cultural center so nti na infection nyina aka ho ye kobo fontom from adoso afo ka ho ankomo kosa na ensuo no nti na wosom se satwene ne nyina akọ na me nkoa me genetata ansa na waba medase Akusika semitio de okan ya o se mamu be see Mr. Jewel Praso no e ka na no be mi 2 days to the event and na wo as a poet no se bi engage wo to come up with something anye se ma obekan yi ye tro na de share wano se bra be kan na se 2 days here kan yi ana ye to ma wo se nwini bibi efa Sarkodie ho efa Rapperholic ho efa asante ho a wo di be gina ho se bi de kan anwen se mi like wa woni say ye wudon penyini kasa penyini su nyan kamofra de ana asante free tete na antete inti asante wo bi kasa asante wo bi kire eno inti se 2 days to cry your front simple your 1 day nko ana ya asante sam nko ade ya ubenya bia ye den aka ana ye nua be ma ye papa asante de hie Sarkodie nso so de ma mu ni mu se waton ne ho nyanko pon wadom no kasa hare wode abone su wode ayakotade ya hye no wa ye adwuma ye pa wo Ghana ye ka ye siesie ni onyam ni mmiri wo kasa hare ya ni onyam a ye be kasa no ne Sarkodie nti ye basa na sa ni pa na waton ne ho na asante sam nso so wo bi ka wo bi kire ne de o ka ya na ye fo inti onyo bia na chema me ana me Akusika akoye wo nti o so ka na efo Akusika nyafo sa modemo e na wo ubo homodin wade a wafa to ho sa ubeye mu all that being said sebi ugina nipa dom anim abe ache nipa aka anwen se ma che nipa me personally metima ka se me ne wo ntam ne de me hunu bi ma play role in it me hunu sebi nipa dom anim bi a wagina de aye but this was Rapperholic we
Asante. We ye say be Baba Nyara Sports Stadium. The last time I found me particularly me newo and I me who say ujina sebi simply be say so kan yensem na Baba Nyara Stadium there but na enti se ni kesi mu se Rapperholic gay. Oba bejina ho, ubejina ho, o kan wanyensem. How was the feeling like? Na etiseng who nipa domono. How was it like? In fact, I have a video to can me and Casame Hoa. Now, quite fair, Doma, Gitri, Tradabo, Pibiabo, Pababo, Dom Pimeshi, Na, Mijana, Simpia, the so Casana, a yam a day and one. Medasako the association in Munyam Shakespeare, our shame. Medana CP, Medana Sibri, because na enye easy my program the way I know to and can know to the onzenka mamra de nke fa ho be aha nan so you are no nyam insuo de etoy nyame adom nyame kasai nyame de ho afofie ma bebia ye kama na fom boko saba yes cause sebi emra wo sa ba mu no na ye mra mfidie no yaso ye bo etete ko amanfo se bi MC fo kro moji ni patata no ye omuhu ze de okay nyomto dodo na ejina ho na ba be penyomatie ehu ya ne sa baba wa bi efra kintina na no kasa kekekekekeke at a point your man show say wa yakwa bia wa no mpo amfom cause ebia wa no mpo fom ya wo ka wo anyensem no wo na wo behunu because that time na nigie ne nsuo na ya bu nipa na bi kwa ya adwen ma o kasa ne so til afi ya betena hware o kasa ne mu wano amfom ba bi ehu bibia amemza Musa show the mission video ready ama no amfom na mi chi chansem ne so o mama mi si man nine ekopim si menum na nso me sha dom na o mu panwum na asie enya anwensem enene santi mi chi chansem ne bebre so de na o se meka mi yi bi free mu ebo ne tofa fashion that is ma no de amfom me da se yenye de but meka se o bo homodin wa bo homodin because ya ni ejina ho me na mfo na me ne omo ho na me se na dodo na animu na anije bi asebe de tie mu bo wudi on se wudi mobi yes na wa hu no on such a platform no anije a me de bo wudi nkire omo se ababa we say ne friend adwumadi a odi de megidi se o bo homodin as he said I said come the team but then ye dey sa akonya ima wo nanka wa live up to the bidder kenya ne se o manage after it we ya wudi we ya wo ko ye adwumadi na ba we ye se bi etisen se dodo na animu no sa dodo na animu anansa wo ha o ma no mo nten won kana they've come to get to know who you are and abeka se adwumadi a wo ye no ni monyam se de abama wo but the work that you do say wo anyensem no ujiri say we was it a step to open sa ho no because ye ka dwumadi a ye wa santimu beka fontonfo eva kitifo beka adosoafo mo amoka anyensem no maako na ye sheda bomudi would you say he said this avenue no has also created a bigger platform for wo and then more interested in anyensem no me fashion okay o se me wie your crown no o se TikToker no obi about page so no about DM e bi start create book me for programs ne ade won se Sarkodie de ne din freedom aha ento mo whole video now mo ba we inbox man no mo e book for programs ne ade nti o people we can see pa na ama me se me dana se that you were preparing so as to say ne so no when you me to tune o sisi mu eno hi mi nyame nhira no nhira Sarkodie ni mitimpa me da mo hina won so wase nyame so nhira opa asa me jamo akọ me ma wode o social media handles na tudwa ama itifo obi pe wa as you said obi pe se obuku ma nso nyini bibi fa nipa kro ho na dwumadie bi mpo ho na o matimi reach out to you but fa tudwa na we ma me kakra in the other Sarkodie mame a line or two in it na but the kind of social media handles no etuja nempo se number bi mpo na de beka ho akonya ne so Akusika me fa share me da se me fa share me social media handle na Akusika Frimpomaa fa share sana linya na tie me o Facebook Instagram na TikTok onko
Facebook, Instagram na TikTok na Akusika Frimpomaa. Me pacho ane. Mate Akusika. Mame Sarkodie na line or two na memfa unsia. Me pacho me shasi say. Asante my sante mano say ye asante kotoko ye asante kotoko ye aye fremo kotoko kuma pema pembe ba ye fremo osube ye boden ye freno asante man Ghana man ebibi man riase wasura tedi asasi awenyaso don maji chitira da bo pibia bo pabadi wo se bo brabo dom pemesia ni a woni sesuo danso woni mfefu mo ni a wo sefata hinche odudu bribie Sarkodie ya dom ne kasa kronte kasa nyanza bisa kwanta bisa nyanza bo kwa nyanza bu kuma kenta no so ono ne ya de kasa hari ya bo ne so okura kasa hari mabusu ya kuruwa o de kasa hari chetere wore wama kasa hari mo tintim set metim hwan se hwa tintim set metim na so chinchan sa asante akyem menkeni fufu Akusika bedase osi ejemre ni ehye de dinkomo bedase na muni yonso se bi wo hye nyina ya animu no mesumeka se atapo na meka se migina wana mi bodi wo hye nyina animu nyam keep up the good work and I know there will be bigger and bigger platforms will be mount here be change away Akusika bedase se wo jemre so mi dinkomo That's no so bomechi dom support me panya me shell black with that panya Akusika na Akusika Frimpomaa na yakwa ahomane so ene ne kodi nkomo no Sarkodie Rapperholic mo amohwe ye no after the storm mamenka ne sa the oshasi bedi dwuma ne Akusika boss Sarkodie mane ansa na oba stage ne so